Right, thank you. Good morning. Riri ni rio gita tukethira tukithuya mwerekera jwa mugongo ningi mwerekera jwa siasa tugitegera inya kiuthi kia biama bia gisiasa na narua gututetheria kuthuya kiuthi kia biama bia gisiasa ni Madam Catherine Kanake urino Peu Party Women Chairperson. Karibu sana and good morning on beto Akabwe Mutharime. No topwa kubindibaitia this morning ndiambugeria tora kwambeta wa Catherine Kanake kuma Abo West abo thogocie ruguru ere kwena mwito Iment Central angethie muthikiri wa Meru TV o ari kathethune kama Meru na inya o Memiru. Karibuni sana tuthithanirie gipindi kitu ria amwe. Sure, na tugitegera kiuthi kia siasa 2027 Meru ni mwe ya kaunti ira iri na biama bibingi tiki mwe kana biele atongiria baba ingi barigo na atwe itubati kwithira turi a Meru turi na gitaro gitu gyo tunia muro inya kethira kwigita ndeka kwa muro ne kuna mamba ende ngenda moni yaku yigi biama birabi kwenda kwanda nkunyo kathethune ka Meru na bionde gikabu ni kimwe bitegerete gikabu kia kura cia Mumeru. Ibo bwega turi akariba Meru na ndo mwo bare bathingataira siasa cia Kenya. Meru itobati kwithwa twina kiama gitu na tugategera thai biama bira turare abio mbere au turuga ibietu bimwe ibiendetwe kungi binge bikethera tebia Mumeru ja tugatega kuria kuingi itokuona ja kiama kia ODM kiwi kiama kia Nyanza ya ntoba Nyanza indi baciumia gia tamba nthiguru yonthe tugategera je kamba bena kiao kia Wiper kira ba negotiate nakio tugategera Western barari na kira kia Mudavadi ibarari na kira kingi kia Wetangura bire batwire ku negotiate nabo indi twatega turi a Meru kia tutirari na biama bia Mumeru kabere kare au indi thai kiama kira twina kio thai gigwitwa kia Mumeru ki na inya ki rooted in Meru ikiama kia no Peu no tu kiama kia no Peu ikyo kiambiritwe i Mumeru ikyo kina patirinda Mumeru na kiri biama bira twina bio Meru thai kiama kia no Peu ikyo gionka kina mujumbe ndene parliament na ikyo ndene karinjia Meru muno batonye kiamene kigietu kia no Peu na advantage ya kwithirwa twina kiama ikyo tukomba kwitha tukinegotiate ikyo tuketha twina in the negotiating table na ruling party kenda tukariria turi a Meru twitite atia na imbito kuona tukethira tutina kiama menya bukethira bwe enjoy riding na government ikiga to maybe what you'll get positions resources butira kiama uti muntu butagaira na ndito batiko twina kiama na thai kira twina kio kiama kina inya Meru ikiama kia no Peu no tugategera bibinge jaki wamburia basi je kaya I think itena ndereba thai ndereba ikirwe kungi I think Saembu kwa ututiwa kiama kiu gietu kiki na kio ke PNU ituje kitambiritie Meru kiama kiu kiambiritie Central tutiwe gietu kiama kia Jubilee kina ene ba Central kiama kiu tegietu na ndike makira twina kio kia Meru thai ino Peu na Peu ina inya mono Meru na ndega kweni karinji antu beto ba Meru tonyeni no Peu ikyo tukomba kwitha twina kio twi in negotiation table na ndi mutongeria wa ekuru kweni karinji ekuru mono ekuru tonyeni kiama kigieto kia no Peu na buchwe bwaspire nakio ikuria yekoro batonye baciandikithie kuma guchwa MCA guchwa MP guchwa senator woman rep
na kinya gavana karibuni sana. Na uga mantigi witaga rune ninge kugwithia negotiations kiri kiuthi kia 2027 na the ruling party UDA indi ndamwikirwe senator wa Nandi Samson Cherargei akiuga vyama bira dogo bire kiri Kenya Kwanza aibieta briefcase parties there is only one party ira ikaithira iri na urito bionde lazima bika ithangalania bikunje bitonyekire UDA kenda na boba ithira bake watwanya na kugerwa keki ya kithirikari kana pe ikaithira igikunjwa na kuthangalanwa itonyekire UDA bwega onde mumutagerio siasa no tuipendete siasa na inkaranji tingatite ituije Kenya yetu twendete muno. It's a multi-party democracy. Ko ebare bachitire kuruira multi-partyism. I think 1990. Na baita into biao, time ciao, roya rwao, baruira multi-partyism. Na katiba ekurukwa 2010 yetikirie byama bibingi Kenya. Kwa Mukenya wonde ena right uri okumba kwambiria kiama kiawe. Na mbire kiama kiawe gietikirwa i registrar of political parties. I don't see why kiama kiu kibati ukunjwa. Na wana Kabwe tukauga bamwe bali request bakunje byama byao kitigwa kiama kimwe gionka. Withdraw a kind of dictatorship. Ko weekend na menya kiatigwa kiama kimwe. Tukauga ki National Assembly MPs bakethira baiba kiama kimwe. That means ute muntu ombo question thirikari kana tu kire county assemblies chetu MCAs bakethira bondi bakiama kimwe ruling party utu question thirikari na rira tuje katiba yetu nitikirite kwithira kwina many parties kwithira kwina kiama kira ikwatha na kwithira kwina opposition kendo opposition yomba gucheck the government. Nande uri okuga bamwe bakonje byama byao ikenda omba dictate things na kenda omba kwathanthi uri akwenda na kiria mbuga nande kibara bena byama byao ba register na bietikirwa bagetikiria gukunja byama byao bagetikiria ku dissolve byama byao owo ba request ba dissolve byama byao ba join kiawe inyawe na kunja kiawe inyawe na dissolve kiawe anjo idibingi. No, that is being a dictator. Na gutethira kwena mtu wa ku-oversight the ruling party. Sure. Na kire byama bibingi vijana ibaiga kwa yaka baotengo na kwa dholwa kire byama. Kire kiama keno peo kwena nafasi ya mavijana baraba kwenda gwitonya kire ngurumani isi siasa baba ingi bakiromba itebia MCA gunto county ya Meru. Thank you mutharimi. Ibwega sana nonto kwa kiuria kiu. Na ingwete kia Gensis Merinius na youth baba ingi bathikirite tugibwega tucokerie patirinda wa kiama kia no peo katho na we na atongeria bangi bano peo itwitikiritie ayuthi batonye baba ingi kiamene kia no peo na bachwe ite patirinda wetu na ugire we ati inyiria Gensis kana muntu wonde uri kwenda ku aspire na no peu no twitona byamene bibingi barita bagetua mbechi nyingi muno ekenda muntu athiri aspirant MCA kwina obeta gwinya milioni na de muntu athiri Gensis Merinius kana muyuthi ute andiki ina omba gwita milioni na de kiamene kia no peu itobweni kali njoni ayuthi tu bwita itirite na bukethera bwina kanya you aspire na tukaraniria na tukabo support. Sure. Na Alamisi ya kimeke eri tariki 19 kuri na musafara mbonete tetoigi samba mitandaoni ya Kinande yukaithira yuinteresia dharakanithi nima wana mutharimi inde kithia nima inde kirwe miario ya mithika lentore nande kiamaki kenopio kia Meru inde mithika lentore ariwa mutharakati mu Meru na de atwa mwana bo
baitegeka wona jeka baiba bomi bakuri utombo baina experience ya siasa na ta muntu jamethekari nturio mbotura mutharakati ya Meru na batwe ituije mu Meru ikumba thoshe na ara twankana Embu monka tujire te muthie jwe gembe eu yonthe Meru na igwete kinya we wana mutharimi buga we mwana kwa yua maisani we munini nwetherete Meru iri mweyo Meru gateke gitangirwe ya gitangwa ya Tharaka ya Meru Central na ya the Tigania and the Igembes twachoka twagairwa sub counties na ndimo Meru no mwe kuma thocie monka tunyiri na ndi baba kweja gwita na Meru thai Meru te mwe that kind of ethnicity it's not in order ituje Meru ni mwe na twaragia ruge mwe na ndaria kunda tugeta Meru ni mwe na ituje thai twina umo wetu chawe Professor Kithure Kindiki uria wi thirikari-ini na tutona kanya jaka ukaire ko twina vice president kwa kweja kwirwa thai ati Tharaka te Meru ai that one does not boy iko misread the Meru people na toguo mburia kiama gietu kia nopeu tukuga kiama gietu kia Ameru ka kiambiritie Meru lakini nande turenda ki a national party kiama giki ki Mombasa very deep rooted in Mombasa we are going to Nairobi and we are going to other parts of the country na Tharaka ki deep rooted in Tharaka kwina aspirant wa MP in a certain constituency na no tu invited na ritu ikitia musafara jwa kiama kia nopeu aramisi eje tariki 19 twambiritie kuri twate tunyai cia kariga moka Tharaka ndene ko mobilize the people to join our party no tukio kiama gietu kira twina kio thai kia Meru na turenda moving forward a national party na twekinyo kinya kuringa kura ikethira national party tukethira tu everywhere across the country na tukethira twina inetia nthi sure na tugitegera siasa cia Meru akiaria umwe atongeria bari utererega na thirikari riwa Meru atongeria ni batumite Meru igacho kumyo kana glory akiuga na ndene gita ria Meru kwithira iri na ukumyo bwa ukabere akiuga atongeria ba Meru ibatuikite praise and worship Nteresia State House ndikumekithia ni umaka na ni urongo indi maudi yaku yeigie miario ya lentore atinande atongeri batuikite kwaya ya kuinira Rais William Ruto na Professor Kithure Kindiki ibo boeka jawi maoni ja mithekari nturi na twetegera bau akugira bathuri na kiama kia UNDA ebo bau akuiba kuina kwaya bathuri na kiama kia UNDA na no monka bathikire sheria cia kiama ikio bwana mutharimi gukwira nande kubati kuthara kwena biama bibinge o uria katiba ihetikiritie Kenya it's a multi-party democracy kenda kethiri National Assembly yetu ikethira either ina members of parliament kuma the ruling party na biama biu bingi bi opposition no to opposition ibakethira baingi batetikiri uria executive ikuga no to jana ndi itutegeta tukona oke ugi utuma munene urio auga antu bakunje biama kenda ethirwe na MPs babingi parliament no uthirikari rero na ndi gwita twina MPs bara baingi ba UNDA na itwena bara baingi kwe I don't know they were compromised na beja this side of the executive na ndi misandere mingi kaikwa parliament many bills kaba kurukaya tu no they have no option no moka bathikire master wao na sheria cia ruling party kwa ute kwaya bakuina na aria
kama athikirite sheria cia kiama na munene wao na ndike tukuga ikwithiro kwina biama bibingi MPs baketha beba baingi from different parties na to ba request yende nabo bara bagatara beta National Assembly muntu etakiama kiria getakio agastand kethira ke ruling party akathikira kiama kiawe na executive kethira atonyete biama bibingi binini akawa opposition aka oversight the government na akora yebiuria tianto beta ba compromise na mbecha na ndiro bagwitwa kwaya masters ende babangi bara batonyere aunda abathikirite kiama kiao na munene wao. That's what I can say. Sure. Na baba ingi bethirite bakiuria ciuria atiri itwiri nande iri miario ya governor Mutumanto Ethingia ati we arikiri thirikari no ntukwi mirandi akona kuma kiri thirikari baba ingi bakauria amu ikethira ikomilekilwa mbere ya that time ithira ikinya kana after 2027 kana kwiriria ni rwimbo rungi ati na inturambirerie buka ya otwa tukethia tukimilekeria Governor Mutuma doesn't have any other option thai nya uni korua abati kusupport thirikari ririku national government itukuona wena mirandi mingi bambiriti jaije Meru level 5 itogwete kiati ikethirwe kuthira mbere turinga kura 2027 ikethirwe kwa level 6 itwene thoko inyingi ja thoko igakoromone na ingi inyingi icikwirwo igakwa itukuromba ithirwe kuthira mbere turinga kura itikae just promises kana aliwe ira tukuona kagitumba kuthai kuthira mbere kura iringwa maybe ja Nithi Bridge kana Nduo College kuma Makutano Kamiru iu no ithirwe tathira bathe iu no ithirwe tathira bathe Kenyans and Merus will decide ende gavana Mutuma thai ende atomwa kanyitira Meru ngugi na ingogiri kuya kurita nonto nande mirandira ngugweke weta ni mirandi ya ithirite kuthwa kuma national government na bando tika iraithira milekela na number 2 ikwithirite kuri na kinyangano cia gisiasa kirigiti kia governor kwe bamwe bakumeria matagiteke na kwina gucokananiria miario gatigati ka atongeria muno mithika lentore na ngavana Mutumanto Ethingia mithika akiolotera akiuga utengo gikurutika gavana nwe akiuga kuyonkuruta indi akaurwa niriku gavana Mutuma na agwita ngugi ni uria muntu uria utikwenda kuona atio tugateka ja rutere rwa Ruji iba gukuthura bows inyingi ntere ite na Ruji Zaigembes Tiganias kathita inyako kanyia tugachuria kathita river yombo serve the whole of Meru menyerera gutaraura teka kuraura catchment thita ya kariva ya kathita inya kathita ikaranyi kwou ukona atu batutumira common sense kugura mibira kuja gwita Ruji mibira ra kenda Ruji rwinama that is kwithira I don't know kethira une ubaitani na aria bathomerete mantu ja Ruji iba kwithira bai na diversified mind ya kumba kwenja ndam boss tekolirai on kathita rivake na ukigweta mantu ya wagi bwagi akuruma inya kethia ni kurite ukigweta mantu long term na ni kwarira mutaratara jwa kurera na kureta musanda kiribara nabo baithite bakinyileka ni ora na ni mantu ya peni nyuma mbura ethira after a few months ndwanda cia bore na nyambene na some parts of immense central kugethira nande ntu bakunyileka ni mpara ka Jenaro Gatangugi arikire ministry ya Angriacha ningina kwa na mbeo kana ni ati Angriacha Meru no actually Angriacha ni devolved function ntiko menya kithira
ni utegerwa kana mbura yaura yamilikitha antu para kambiria iko thirikari ni bati kwithirwa iji uria karera antu bayo na ndeja January February ituonere ikwari na mpara muno na ria mbura yaura kwa gukigwikwa igita ria mpara irio biu biomba findi antu no tuimbona ja gwetu kaingi ikwachi biomba kwaga mbecha mpembe ikaga mbecha mboka ikorera miundene karati ikorera miundene kwa uketha ikwethera kwina mibango miega into biu biketha biakirie thera i cold rooms ari mibaka kutura bigikagwa no gutira kumba kwetha kwina mpara miru kana guketha kwina long term plan utukuga gukethera arimi ba area fulani bakerwa ande ni mpembe bangi ande ni kwachi bangi ande ni giki thirikari ketho ina mubango jo bagurira bigekwa biejo findi antu igitara riua rira kwi na mpara na jo tukuga manto ja ruje na jo te baria bagufindwa ikathita river kana mariara kwara bejo tunyo tuje turia na ukwena riua na mura kwa affecta wa i drought tukwa babati kutha benjiri mbo usicha kungana kukethera gwa kindam ya gutrap ruje rwanga ija nande gwete kura no to ruje rwanga iro ria waste kugachoka nande kwara anto bonde bakogira kadita river na inja kadita kachimenti no ikwara nande iri bati kutha china enough mbous kukethera kwina ndam maybe 1 or 2 jaira chianda kaini nande igasabu Meru katoligara I don't know menya kwina mbeca nyingi muno ke Ministry of Water Ministry of Agriculture na ikyo bara ba thirikari ne batienda kwa basaitwa boru na mbeca uchieta no tingwetikia oni gwetikia mbeca itumiri bwega ngugi utuga turi akari chiariteka kwinjira nto boss kwinjira nto ndam na ki Ministry of Agriculture ne kethe na mipangirio sawa arimi ba support na ale batekumba bakagurirwa mbeu bakagurirwa fertilizer bare batekumba no to baikubo chiumba bare bakumba nabo baande into biao biketha bie na rende market bikagurwa bieka ibisto go properly samoya bya kujo findi anto rira kwina mpara na rira naku kwethera manto jo jatira ari ja kuthithika ituje kwina mbeca chi emergency disaster management chianga mitigation ichibati gufindi anto ba mero batibati okuimpara na kwina thirikari na twina land fertile na tugitigera mantu jegie siasa siasa ciambiriretie na siasa iba kwithira baina mishamanio guntu indi amuitonete utumiri bwa guns akora kiri politics obunka mu siasa aina nje cieke ndiko megithia no pe ogo na nje cienu ile baba inge ibethirite wakimeneria kira bakuga nimbe ombethe ba utumiro bobo igi siasa bakathanwa njuguma beta kwaragania thiri ya baraba ina biashara ciao ruarua itone mitiriki igerwa akwi na kathita moni yaku yigie guns kumanage politics na siasa gukundira kaunde kamwe na akora bakio ini nje ciangu ibo bwega bomboria thera no pe bati tuketha twina guns no pe bati we are mature people God fearing na tukathithia siasa civilized kambuge bara ba utumira guns ebi guchokia nthiguru yetu na nyuma that's being uncivilized that is hooliganism na siasa jayu ichochokia nthi nyuma miaka mingi miaka ndire antu batari akithomo na ndi antu baina kithomo bokorwo imbi bochwira guns buga imbi no to kiama kionde kana antu bonde bara bena michemanio babati gwetekirwa bakathithia muchemanio wao itukuga we are in a democratic country kura itumbocho na mitrimbo ndie thitangi utiumba kuraga antu kana gwitokaria antu na mitrimbo kana michinga kana tiangas kendo wa kura isera kuchwa kura isera irio kenderia antu ko akwa koruga mbuga antu bonde oware tukiambiria itugire Kenya is a multi-party democracy
Kou anybody, any aspirant, any party, tuge party leaders, party betete anywhere, kwenda kwariria antu anywhere in the Republic of Kenya. Babati kwethera bai free. Bunka iberete iba informate the administration of that area, the OCS, OCPD, baba perawa. Pakethera baije a certain party, a certain aspirant na jeta area na kwariria antu. People should be very, very free to go anywhere in the country. Ngachoka kire antu babethe nabo. There's a lot of tuge unemployment na gute na ngugi. Lakini ndio ugaciuria tugaciuria atiri babu antu babethe. Ukonekerwa ngiri imwe ntuku imwe kana 500. Chabyo jagwita thina. Chatumbo gwitokia. Bugeta naria kweta bamwe baumiswe. Ba either bamwe tukona baikwa. Bange baumiswe bature sibitari ka bange baturira wonje just because of maybe 1,500 shillings. Kato kuri anto beto babethi. Please kindly. Ule okenda obugura bwa goons. No tombeche ira no chetu che thirikari. Iche bakotha kainge muntu athira thirikari nda akaruma mbeca cha kuja kuthithia campaign. Katorie hana betu. Baba bakumathira beta kwa goons. Kethera kiongo yaku gikiongo sawa. Ugwa nyokia mbeca ira no karenjeru. Kana weta muchemanio na jore wakara kuraja inyago thikire muchemanio. Na twire ana babethe na boindi ibachitane gwita ngugi. Source of income the employment yaki. Source of income ni umagi to small businesses like hawking. Source of income ne kuma aria uri njenu ukarithia nguku imwe ijire, ukarithia kangondu, ukarithia kaburi, kana kwendwa tha kwina kamunda ukanda topoka ni ato bambairia tito kaimono. Kwa hiyo atoria antu beto babethe. Source of income the employment yaki. Na kwethora nakuo te andeki eti okwari wi ya kumara kunywa nchobi na gutumira drugs. No to ewu eti so problem kemika the problem worse. Na ndeka tukuria antu beto babethe please kindly tiganeni na nchobi, tiganeni na ndawa cha kulevya in the pretense that butena ngugi kabere karia witonde te babengi bonde baandika wabara bathoma. Even during our time, in a class of 40 people, omba kwethirwa 10, 20 bahandikawa. 20 itahandikawa. Lakini they used to look for other sources of income. Ntukuone hii, ilo tukuona the Gen Zs, millennials, no tubate andiki, ibaba ubako randa about drugs, nchobi, ibaba kwa goons, lakini ndebulita buka lewambeche ile chia goons, bweta bukoragwa, bukonjwa, families chienu no chichi utura thina ora bo gweteta kuruirira we ana ba bale America bange ba UK bange ba indo bai ande anto beto ba bethe chiora yeni kiuria kiu endi nya bara bo bale abeta kwa goons na ko bagurira mitendi tanki they are irresponsible na kia mene geto kia no peu puteo na manto jo tutethatu na goons batu tuikaritie na mwathani na tukaritie no tekio tukwetha tukiguthreikia kira tumbo chwangu sitio tukaria. Ishwa na igwethirite kuri na phrase ithirite gitumiro muno ni vijana inyakiri mitandao ya kinandi lords of poverty because most of the politicians na leaders bate kwenda kwethira kuri na gukira kwa mwananchi wa kawaida. Ngerekano iri finance bill ya 2024 barabonde bayero twanya to ku represent the people baringire yutati na the will of the people. Finance bill ira yonekana very punitive inyakire middle class na muno ikinyiria bara bare baina biashara ila nini na bara batina bata ukira economically na baba inge kithira ni ko agrithia mirandi ya witi na mbere gwatuika kuri naira senior council muthomithia Nkolu akuga ni monumento development